Tinapalabas, kinasarita ni Jorin ni Eliza. Imbaga da ito iti plano da nga agpamarang da anagsinan. Tapno ibabawi ti inana, ti darom na kontra kada Crisilda ken lakay damian. Imanugot ti balasang iti dayta a plano ni Jorin. Iti panagsarita manendag iti agina. Inawisen ni Jorin ti inana, amapanda iti balay da Eliza. Tapno saksyan na ti pamarang a panagsina dagiti agayan ayat. Ita papagayam, intay denggen ti umadanin a panaggibos ti nobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Namaawagan nyo ti abogado yo. Ibagay yung arot ken kuha na. Nga isalud yun ti kaso nga impila yo kontra kadanti Criselda ken Lolo Damian. Takasano ko ba nga isanod kon ti kaso? Kat jak pa'y mat napanagnakan no aramida mo no saan di ibagam kanya. Pues, tapno mamati kayo. Saan kayo pala mapani di opisina yo? Tamapan tayo iti balay de Elisa. Tapno masaksyan nyo ti panangisina kon ken kuha na. Agpaiso. Wan mami, sanat nga gang angaw. Alawan, sanak pala sumbra ki di opisina. O sige, mapanak pa'y nga rod agpalas, tamapantan ni di balay da. Jorin, nga uri ni dati nakat. Saan na nga amo ti pamarang apanagsinamikin ni Jorin? Ilimat ko matngarot kin ni nanang ti amin. Tapnodwa kami lang kin ni Jorin ti makaamo kadagiti plano mi. Iso ti umawawag. Hello, Jorin? Lisa, agsagana ka. Umay kami ita ka ni Mami dita balayo. Anya? Umay kayo itan? Wen. Tapno waswasan tumatan ni Mami ti darum na kontra katananang mo ken lolom. No masaksyan na ti pamarang a panagsinata. Sige. Umay kayo. Urayan kayo nga rod. Lalaingan tanto ti agarte ti sangwana ni Mami, ha? Nasken nga gin sa sangit tanto. Tapno mapamati da iday ki parang pamarang tangagsina. Anya? Nga tangawan pa'y ti boss ko. No tsak mauray ni Auntie Chona nga agingga intun altaw. Agawid akton. Masulit ang agtrabaho ng agmaymay sa dito opisina. Oh! Auntie Chona, iso da ito yung mauawag. Hello, Auntie? Ada ka din dito opisina, iha? Wen, Auntie. Nasa pa kasimra kitay. Di kay mo't lamaura yan. Indon diya ay ko dito opisina. Anya? No kasta? Aging gaaglangan intun aldaw dito opisina, Auntie. Anya? Ay sana mabalin, iha. Masapol nga ilampas mo na kita imbagak nga aramida. Masadutak nga agtrabaho. Awan kadwak. Anya? Aguray kayo? Sa dino ka diti ko nayo apapanan nyo, Auntie. Mapan kami kin ni Jorin, ni Balay da Elisa. Anya? Anya ti aramidan nyo iti Balay da Elisa. Uwan no? Enkay ka din Yuli ni Jorin? Ay saan? Saan, iha?
Iti ka ano man, jak to aramidon ti kasta, tadyak kaya't amanugangan ni Elisa. Ano nga rin ti kagarayo jay? Kuyugag ni Jorin, amapan mangisina ka ni Elisa. Anya? Auntie Chona, didak manangawan iti kasta. Ay sana kagang-agaw siya. Kasano analuko yun ni Jorina mangisina ka ni Elisa? Babaan, ti panang ibabawi ko ni ti kaso. Uno panang isanod ko ni ti darum ko kadalakay Damian kan Criselda. Anya? Sana kaya't nagbalinto ang nakagaasi ni Elisa. Iso nagmayat matlang ni Jorin iti kondisyon ko. Ngay sakripisyo na ti ayat na ka ni Elisa. Kasta ka di. Awan nga tati sa bali a plano dagiti dua. Langan ka rin kini mami na. Kung hana itay nga umaitan, ngam, awan damat langan nga aging kaita. Anak, at ka di paspasong adam. Itay pa'y nga da ka dito'y arubayan. At datan. Ha? Tilugan ni Jorin? Dumsaan ka niho. Mami. Ni Chona. Iso ti kadwa ni Jorin. Adda ka na umay day pagananang. Sana mabalin amadlaw ni nanang tinagtulagan mi apamarangkin ni Jorin. Elisa, adda kami kay mami. Nagsaya at kit din. Tanayran natin pa nagsarsarita yung agina iti sa sangkot mi. Anya ka diti bagayo nga agina. Jorin. Wah, amte. Oo. Apay adi ka makasungbat. Kunag, anya ti ibagayo. Siya kung ti sumungbat iti data sa lonsod mo, Criselda. Tamabali na mabain ti anak ko ang mga ibaga. Iti anya, Chona. Naamiris mo't lang ti anak ko ti bagbagkan ko, ana. Iso nga ibay kami. Tapno ibagamin nga. Nga anya, Jorin. Kaya't ko asikat ti mangibalikas. Elisa, tapno agtalnan ti panunot tayo amin. Nasaysayat langan ngaglinipatan. Anya? Kunak tupakan. Gagamula nga saktan tirik na ti anak ko, Jorin. Ay, saan? Saan? Di mo padasan na saktan ti anak ko, Criselda. Elisa, mabit lang. Adda pa ibagami ka ni mami. Maya mo, niho. Nilatan Criselda ti pangibagaan ta iti dayta. Inwa kadag mo ti panang sipo ko iti takyag mo abang tungpa kuma iti anak ko. Ibagayon ti kayat yung nga ibaga. Kat pumanaw kayon. Criselda, saan mo ta basta yung sinalatan ni Jorin ti anak mo? Akaslawan na nyaman na. At damot makon ko na pampalubag loob nga ramidek tapno malag-anan kayo. Anya day ta, Chona. Mawaswas kung ti kaso nga impilak kada kayo. Kanimang tamyan. Anya? Agpaiso, Chona? Wan, tapna di umot ko na dakas kami unay. Ibabawi kung ti kaso kontra kada kayo. Agyaman ako unay, Chona. Napanan da Jorin kini Ma'am Chona. Sigurado nga umay nagtanonan ni nanang dito'y silet ko. Daskan nga ipakitak kini nanang. Akasla nalitay ti rupak mo sumrak dito'y silet ko. Sana mapalin na madlaw na.
Apamarang lang ti panagsinami. Ken ni Jorin. Adda kayo matgayamin. Jonah, kumusta tinaparan niyo? Wan, agrambak tayon. Maragsakan ak, takamautsat at na. Nagpatingkan, ti pa nagproblema. Talaga ka dingin sinan ni Jorin ni Elisa. Wan, mismo nga iti sangok tinangibagaan ni Jorin. Ngaglinipat dan. Kasladyak mamati ang maarami ni Rita, Jonah. Ay na, Victor. Sana nakapapating ang pudno. Ngam saan to nga tangag babawi itinaramid na? Sakbay nga agbabawi. Idaldal ko matan ni Sasakon kwa na. Parang na maibaw ingnan, tirik nana. Dayta. Naidalimanag ko amin ang dagitiwara itilamisan ko. Mabalin kong ti agawid. Ag half day ak ita. Tawan mo't kaduak diti opisina. Nagpicture na dahi mo awat. Hello, auntie? Kumusta ka dito opisina, iha? Indalimanag ko amin ang dagiti gamit. Ag half day ak ngamin ita. Tako na yumata saan kayo asumrek. Iso nga agawid akon. Ala, sinilatan. Ag half day ka, no kastate kayat mo, iha. Umay ka nga ro dito'y balay, nagrambak tayo. Dito'y ka na mangal daw. Nagpaluto ak kami, hindi ang kakaimas. Abakan. Anya? Anya, tirambakan tayo, auntie. Siyempre. Rambakan ta, te pa nagsinad na Jorin ka ni Lisa. Anya? Agpaiso ka di tinangag ko? Wan, insinad ni Jorin ni Elisa. Nangag ko mismo, timbaga na. Dua kami anapan, hindi balay da. Nagsayatan no kasta? Wan, iha. Kati pa nagsinad na Jorin ka ni Lisa. Iturong ko ba, ti puso na, gagayatan kan ka. Itapay laang Auntie Chona. Agiyaman na kada kayo. Makla at kan mas daw tulakat din itatangid ton sumangpat. Gapo iti panangisinan ni Jorin ka ni Elisa. Hangam amok. Agragsak matlaang ti kaungan na. Inton maamuan na pinawaswasan ni Chona ti kaso kontra kada kami. Inakman ket diti sila ti anak ko. Saan pa'y arimwar aging gaitay. Sigurado, nasakit-lakit di unay tinakam na ka ni Jorin. Anang? Kung naktupay ngagsangsangit ka pa'y laang anak. Kaputa na sakit unay tinakam ko. Iti pa nangisi ng kanyak ni Jorin. Naskan nga'y karikatagtag sangit. Nga uray no sa anak ko mama kasangit. Anak, nataltalgad tayo amin. Tainsina na ka ni Jorin.
Ay, ayatek ni Jorin, nanang. Awan ti serbiday ta, panagayat mo kan ko, na. Gaputa insina na kan. Iswali pati mo, anak. Nagsakit. Talaga ang sakit. Amok no kasano tirik na, anak. Padasak metel. Kapu iti panang pikot idi ni Chona, iti kaayan ayat ko ani Victor. Hello, Jonah. Dominic, umay ka dito'y balay tang silibrar tayo. Diyak masang utat pa panak. Ngamba niya ti silibraran nyo. Insinan ni Jorin ni Elisa. Daita ti silibraran tayo. No, makaumay ka. Di nakman angawan iti kasta. Saan ka nga angawan? Pudno ti pagak, Dominic. Kasano ti pan nakaamo minupan nakasigurado. Ngayon sinan ni Jorin ni Lisa. Gapo, tanagpakuyog pa'y kanyak ni Jorin. Anapa niya balay na Elisa. Kat nangag ko, ti pa nang ibaga nang agsinadan. Sana ka mamati iti pagbagam, Jonah. Ala, adakan ka no di ka mamati. Ngampod no, Dominic. Kasano nga isina na ni Lisa katay ayat na unay. Daita, tiburbur siya. Ngamga po, tasana kayat ni Jorin na mabalod na Crisilda kadlakay damian. Anya ti kahit mo asawan. In sakripisyo ti anak ko ti ayat na ka ni Elisa. Tapno isanod ko mat, tinarum ko ka na Crisilda kadlakay damian. Umdas ka di day tarason? Ay siguro, maumamad ti anak ko kanay na maong-ongtan. Gapo ka ni Elisa, isungain sinanan. Saan amabalin? Ano masangom to ti umay dito balay dumaas kalatan, Dominic, ha? Sige. Okay, sige. Kastapay nga ron. Bye. Bye. Salbaka. San amabalin? Amapaay dagiti planok. Saan ko nga ipalupos? Ngawan sir-sirpi dagiti nagrigrigatak. Ising, darasan niyo tagluto tani ang mga nasumangpadan ni Shasha. Wood, ma'am. Adia. Masa nga ilit tayo ni Sasha, John? Natural, Victor. Tapno maya si dagadagos ni Jorin Tirik na ni Shasha. Uwang gayam. Ya kayat, ngay pakitam ti di mo panangayat ka ni Shasha nga umay dito balay, Victor. Laglagi po. Insinan ni Jorin ni Elisa. Apay anak sinaay ka. Di mo ka di kayat, anis siya ti maasawa ti anak ta. Saan mo takasta? Nimisodalain, tamaliday ang anak iti panagsina na Jorin kini Elisa. Salbag ka kindi. Rumbangkit di amaragsakan ka, ta sigurado. Maibaw, ingan ti anak ta tirik na ni Shasha. Yung Jonah, saan mo kumapilit? No di nakayat ni Sasha. Taasino ko mati mabalin nga ayatan na. Awanan tayo mo ka sa bali, no saan laeng ani Shasha. Hello? Kumusta ka ni Lisa? Adak pa'y lang dito silet ko. Sa anak pa'y arimwar sipot ito si Marakat. Anya? Nagrigat gaya may tiag artista. Nagrigat a parwaran tilwa no di ka makasangit.
Talaga marigatan ka, no saan ka apod ng artista. Tila ngamin aramidan ta. Pagsayatan dananang kinapong ulit ka pa nagpamarangta nagsina. Tila ang pagtanakak. Nudakdakas tulakit diti ibunga na. Saan mo't nga ta? Iswadi kay una yung dandanag. Okay. Nuday tati ko nam, Jorin. Kasla sa anak amamate itinaibaga kanyak ni Chona. Kaya't kuwa panagnakan. Iso amapanak iti balay ta Criselda. Damag na pudno ang nagsinan da Elisa Kanjorin. Pagdakak pa'y tagpatray. Tatlo darasak makadanon. Apay nga taasan da kasinaan da kitito anak motorsiklo. Hintay pa yung makikita kita iti side mirror ko. Saan kumot nga rod ang mamira ti ropa data nakahilmit na. Pagdasak man tagkurpa iti masungan da crossing. Pilutak ti... Malas. Nyakit din na panakairan-ranana anak platanak pa eh. Bueno papagayam, denggen ti umadanin, apanaggibos ti nobela tayo anapauluan. Siit iti barokong.